Toliko je lijepa da mi je žao da je prerežena. Zdravo dragi moji, u današnjem videu pravimo gajtan pitu od sira. Sve što će vam biti potrebno je 600 g brašna. Ja ću od ove količine napraviti 2 jufke, tako da znate. I treba će vam kašika soli, velika supena kašika soli. Mlaka voda i malo ulja. Ja uvijek stavim i malo ulja. To vam je oko 2 kašike otprilike ulja. I vodu dodajete postepeno. Obično me pitate koliko ide vode na mom Instagram profilu. Ja iskreno uvijek stavljam odokativno vode, dakle ako ide 600 g brašna, oko pola litre vode do 600 ml, ali sve zavisi dakle od vašeg brašna. Nekad treba više vode, nekad manje. Uglavnom pravite srednje meko tijesto kao za hljeb, kad otkuhavate hljeb, ja tako pravim za pitu. I dakle dobro ga mijesite i od toga znači poslije premijesimo 2 jufke. Ja uvijek stavljam mlaku vodu jer mi jufka bude ljepša. I ljepše se razvlači. I onda te jufke ostavim jedno 20 minuta da odstoje. I onda su one spremne za razvlačenje. Znači ne trebate čekati ni sat, ni 2, ni 5. Ni što neko napiše 24 sata. Ne treba. Znači 20 minuta je dovoljno jufki da ona nadođe. Pogotovo ako ovako dodate malo ulja i mlakom vodom potkuhate. E sad, ovu jufku vidite, ja sam nju mijesila. Ja ću nju podijeliti na 2 dijela i primjesit ću je odmah, dakle u male kolutiće. Ništa se ne čeka. Dakle, ništa ne čekate. Podijelite na 2 dijela, ne mora to biti aman zaman tačno 100%. Evo ovako ću, ovako da bolje vidite. Pobrašnite površinu. Prebacite jufku iz ovoga. Izvinite na malom neredu iza. Pravim jednoj nani kolač. Sad ćemo ovu smjesu podijeliti na 2 dijela i premijestiti jufke. Dakle, pobrašnite u male kolutiće. Uopće ne morate pretjerivati sa brašnom, jer smo ga srednje mekano zakuhali. Znači vi ćete vidjeti sve dok vam se lijepi, znači ne valja. Ne smije se lijepiti jufka. Dakle ovako slobodno nekoliko puta. I evo, znači evo kako ona mekana. Pobrašnite površinu, ostavite tu jufkicu da odmori. Dakle, rekla sam 20 minuta, taman dok vi napravite fil, dok operete ovo suđe što ste koristili. Sad i to vam zavisi od toplote u sobi. Dakle, ako vam je boga mi hladna soba, treba će više vremena. Ali ja sam ovu svoju nahajcala na 25 stepeni
Pa će ovo biti, dakle, gotovo za nekih 20 minuta. Samo da tijesto malo odmori. Jer umorilo se. Evo je. Srednje meko. Opet dole površinu pobrašnite da vam se ne zalijepi. I ja uvijek, ali uvijek, nauljim ove jufke. Zašto? Dok stoji da vam se ne stvori ona korica, a i svakako mi nekako budu ljepše, ne znam kako da vam to objasnim. Budu mi ljepše i za razlačiti, za sve. Recimo, moja mama ovo nije nikad radila, ja radim i baš mi je dobro. Što ovo dobro? Prvo ću vam pokazati ove sve predivne jufke. Pogledajte kako su lijepe ispale. Prvo će nam trebati jedna. Dakle, prvo pobrašnite površinu. Ja ne znam da li se vidim od ovoga, ali nisam bitna ja, bitna je pita. Dakle, prvo pobrašnimo ovaj stoljak. Neko ni ne pobrašnjuje, ja uvijek. Šta znam, ja tako naučim. Uzimamo prvu jufku. Ovu vamo prekrijete da se ne praši. I ide gas. Ja je prvo uvijek razvučem oklagijom koliko mogu. Potom je pouljim i ostavim jedno 10-ak minuta da jufka upije ulje i razvlačim do kraja. Ovo što malo vidite, možda crvene jufke, to je zato što mi je ostalo boje, možda kad sam pravila kolač, vjerovatno mi je malo boje ostalo. Na kaški ili na onoj radnoj površini, s obzirom na to da ovo je ona jako sitna, prosto se ne vidi, ali neće smetati. Neće jufki ništa tu smetati. Evo, sad smo mi nju fino razvukli oklagijom i sada ćemo nju puljiti. Dok se tijesto odmaralo, ja sam ovdje otopila, na primjer, jedno 50-60 grama maslaca. I ovako ću malo posuti i pomiješati naravno sa uljem. Ja nešto volim taj ukus maslaca ili maslaca ili putera, kako ko zove, u jufki. I onda ovako lijepo pouljite. I ostavite 5 minuta do 10% da odstoji. Sada ćemo, dok ovo tijesto odmara, mi ćemo napraviti fil za ovu pitu. Ja koristim 400 grama svježeg sira. Ljudi, vi ako imate domaći stavljajte. Ja, nažalost, nemam. Izgubila sam kontakt žene od koje sam kupovala domaći sir. Jaja. Negdje je žena bila iz Srebrnika, dolazile, tamo negdje iz okoline Tuzle, dolazile u Sarajevo i često donosila tako i često je donosila sir, jaja, mliječne proizvode,
imala je ono paprike, pavlaku, ma svašta je nešto imala i ja sam od nje uzimala, međutim izgubim ju broj i više. Sve ovo ostalo što sam pokušavala, nije mi to bilo to. Dakle, ide 800 grama sira, ja stavim jedno 2 kašike pavlake, vi možete kajmaka, šta volite, 3 jaja, ja nikad ne stavljam više, mada i ovo 3 lila. Ja nekad stavim jedno, vjerovali ili ne. Ali eto, hajde. Radi vida. Da bude to bogato, da ne kažete da sam cicija. I stavit ću... Ovdje ima 200 grama feta sira. Posolite. Nemojte pretjerivati zbog feti. Uglavnom ovo možete i probati, mislim. Uopće nije ružan ukus. I kad je živo. Sad s bismilom razvlačimo jufke. Dakle, vi ako vidite da ona neće, vi stanite i sačekajte još malo. Neće no ništa biti. I uvijek ovako idite od sredine, kada izvučete ove prve krajeve, idite od sredine prema kraju. Prema krajevima stola. Vidite kako se ona lijepo razvlači i sad za sad, da ne ureknem. Da ne bude... I dakle, ako vas jufka ne sluša dok je vučete, dakle, ako se ono kao malo opire, vi lijepo ostavite slobodno ovako još jedno 3-4 minuta. Tako da bez brige, ne morate nasilno razvlačiti. Sa kupovnim jufkama je dosta lakše napraviti pitu brže, ali brate, nije isti ukus. Ok, kad nema čovjek vremena, pa hajde napravi šta ćeš. Nemaš uvijek vremena da praviš i razvlačiš tijesto. Ali ko ima vremena, moja preporuka je da razvuče jufku. Majke mi sam se plašila da će biti malo ova jufka. Kad ono nije, taman. Vidim ja vučem ona ništa, vučem ona ništa, ali će biti zato. Za sircu inače treba biti ovako jufka tanka, to da znate. Znači ako je deblja, mislim, pita uvijek valja, ali je bolja kad je skroz tanka.
I sad kad smo razvukli jufku, sad stavljamo fil. Slobodno bogato. Ja napravim ovako 3 reda od jedne jufke. I sad ćete zapravo vidjeti zašto se ova pita zove gajtan pita. Opet kažem, ako ste u mogućnosti da kupujete domaće proizvode, sir za pitu domaći i ovaj što mi kupujemo u prodavnicama, ne može se variti. I sada ide preklapanje i rulanje. Dakle, ovako fino preklopite. I zadignite. Presiječemo. Sklonimo ovu jufku sa strane. Ovdje nam je prazno, zato sam makla. I idemo sad ovu valnu jufku. Također preklopimo. Ove krajeve ne morate uopšte sklanjati, jedino ako su vam ostali debeli, ali meni nisu i ja ih neću sklanjati jer bit će baš potanka pita. I isto tako zarolamo. Presiječemo. Sad ćete vidjeti koja je finta sa ovom gajtan pitom. Možda će vam biti malo šega. Možda i neće, možda će vam se baš svidjeti. Jer je jako neobična. Ja sam je već jednom pravila i baš je bila preukusna. Ovo vi možete rukom, eto, ako vam je. Nije bitno. Eto ga. Ja ću tepsiju malo pouljiti sa ovim maslacem što sam ga pripremila. Ako samo malo. I što radimo sada? Dakle, uzmite ova dva kraja. Slobodno odstranite ovaj dio gdje vam nema ništa. I idemo jedno preko drugi. Jedno preko drugog. Dakle, kao nešto slično poput pletenice. Znači jedno preko drugog. Jedno preko drugog. Evo ispada malo sira. Radit ćemo ga.
Ovdje nam je baš potanka pita, pa ćemo onda s ovim rolanjem i krenuti. Nema veze. Ovo će se sve ispeći i vjerujte, neće se ni primijetiti. I sada, ovo sve urolamo u jedan zvrk. Ovako. Ja sam trebala puljiti malo ulje, ruke, ali nema veze. Snaći ću se. I bez toga. I dakle, ovaj kraj. Ovdje. Pogledajte kako je lijepa. Još kad bi ja sad nju znala prebaciti u tepsiju. To bi bilo dobro. Sad, sa bismilom ćemo je nekako prebaciti. Ide gas. Eto ga. I sad ovu drugu što nam je ostala, nju možemo ovako. Sad ćete vidjeti. Pošto sad nemamo dvije, sad imamo samo jednu. Ovdje ćemo je samo presjeći, znači nećemo. I idemo. Isto jedna preko druge. Ovako je možda i lakše, možda sam mogla i ove dvije na pola. Nije ni bitno. Bitno je da se pita pojede. I ja ove krajeve uvijek sklonim jer ja ne volim ništa da mi je tvrdo, da mi je... I sada ćemo ovdje ovaj ostatak pite da nekako ubacimo. Imaće mjesta. Mada, to je to. Eto ga. Pita je tu. I samo ćemo je sad zaliti ovim puterom. I ja volim, ljudi, susam. Ja ću odozgo sebi da stavim susama. Vi ne morate, naravno, ukoliko ne volite. Ja ću sada staviti susama preko ove pite. Dakle, ovo vam je dovoljno za jednu tepsiju, jedna juka, jedna tepsija, a sada ćemo napraviti mi sebi još jednu, ali tu vam neću snimati jer nema potrebe, jedna te ista pita. I sada ćemo ovu gajtan pitu peći u dobro zagrijanoj redni na 250 stepeni, nekih pola sata do 40 minuta, nadam se da ću stići za iftar, ako ne stignem, bože moj. I pečemo je dakle dok ne porumeni. Kad porumeni, vadi se i to je to. I pita je gotova. Pogledajte kako lijepo. Mislim, sirnica ko sirnica, ali je jako dekorativno ovako kad vam dođu gosti. I ja ću još za kraj samo je malo premazati puterom. Dakle, samo malo ovim istoplenim puterom što vam je ostalo. Premažite samo bogdicu, čisto da dobije onaj lijepi sjaj. Kao kad kupite u burekdžinici. Samo što ćete vi imati ljepši ukus. Jer je za Boga vaša pita domaća. A možda i nećete, možda ne znate pravi pitu. Šalim se, dobra je iz burekdžinice, Boga mi. Kad se negdje žuri, savršena. Dakle, ja sam za ovu jednu malu pitu ovog promjera, ja mislim da je ovo 36 promjer. Boga možda i 40. Uglavnom nije najmanja nego ona srednja. Koristila sam znači pola ove mjere koju sam vam rekla na početku možete staviti. A ja Boga mi pečem malo više pite kad zamijesim, tako da... Eto je. Baš sam ponosna na nju.
Hoćete da čujete kako hrska kad je sječem? Toliko je lijepa da mi je žao da je prerežem.